Yageze gutya ararahira avuga ko kuri Noheli y'uyu mwaka wa 2025 izamusanga i Bukavu amaze kwirukana M23. Ariko ubu ngubu inkuru itugezeho nonaha tugiye gusesengura nuko General Faka Mike, umwe mu bayobozi bakomeye b'umutwe wa Wazalendo, akaba yaranahoze ari umudepite, ari hagati y'urupfu n'umupfumu nyuma yo kuraswa bikomeye n'ingabo za M23. Izi ngabo za General Makenga zageze gutya zimukubita isasu mu kibuno. Ni inkuru y'incamugongo hariya muri Warungu yose, nyuma y'icyumweru cyose cy'imirwano ikaze yahuzaga ihuriro rya FRDC, ingabo z'u Burundi, FDLR na Wazalendo bahanganye na M23. Bikaba rero byarangiye M23 yigaruririye ibice bya Kirungutwe. Ese kuraswa kwa Faka Mike bivuze ko inzira ya Kamituga na Mwenga ifunguye kuri M23? Niki cyihishe inyuma y'uko guhiga abafite amapeti manini gusa? Muri iyi nkuru turagaruka ku makuru yose yo kuri iyi mirwano yabaye hariya ikarangira M23 ifashe ibice bya Kirungutwe ikarasa General Faka Mike. Ntutinde gukora subscribe no kuzajya ubana natwe, kora like na share, ujye no muri comment utubwire uko ubyumva ndetse nuko waduha comment ku bijyanye n'imikorere yacu. Uko Faka Mike yarashwe, uyu ni general mu byibuke. Amakuru yizewe aturuka ku rubuga rw'imirwano Ikirungutwe muri teritwari ya Warungu aremeza yuko Albert Kahasha Mulula, uzwi nka General Faka Mike, yarashwe mu gice cy'imbavu ndetse no mu kibuno. Uyu mugabo wahoze mu ngabo za FRDC akaza no kuba umudepite, yarayoboye urugamba rwo gukumira M23 ngitinjira muri Mwenga ndetse no muri Shabunda. Ariko amakuru avuga ko M23 yakoresheje amayeri mashya, amayeri yo kurasa abayobozi gusa. Bivugwa ko M23 itarimo kwita ku basirikare bato, ahubwo irimo kwibanda ku bafite amapeti cyangwa se commanders, bakomanda bakuru nibirimo kureba. Ibi rero byatumye Faka Mike araswa na ingabo ze zirimo n'Abazalendo yari yaramenyereje kurwana nka Mayimayi Mudundu, zikwira imishwaro zerekeza Kamituga ndetse no mu mashyamba atandukanye akikije ibyo bice. Igitangaje rero muri iyi mirwano nuko General Faka Mike atari wenyine. Amakuru avuga ko yari ashyigikiwe n'imbaraga zidasanzwe zigizwe n'ingabo za leta FRDC, murabizi ko zisanzwe zifatanya na Wazalendo, FDNB, izi ni ingabo z'u Burundi nazo ziriyo hariya, FDLR ndetse n'indi mitwe ya Wazalendo. Nyamara nubwo abangaba bari bafite umubare munini, M23 yabashije kubakubita inshuro mu mirwano yamaze icyumweru barwana ijoro n'amanywa. Ubu ikibazo abantu rero bari kwibaza niki: niba ihuriro rikomeye gutya rinaniwe kurinda Kirungutwe, ninde uzabasha kurinda mine za zahabu za hariya Kamituga? Ese M23 ntiyaba igiye nayo kwa kontrola, dore yuko ahantu yakunze gufata cyane ari ahantu higanje amabuye y'agaciro? Aricyo abantu benshi bakunda no kwirega ngo kuki yibanda cyane ku gufata ibirombe by'amabuye y'agaciro, ngo subusahuzi ibirimo gukora. Reka turebe ingaruka noneho. Kuraswa kwa General Mike Faka si igihombo cya gisirikare gusa, ahubwo ni n'igihombo cya politike ndetse n'ubwenge, cyangwa se ni n'igihombo cya morale uyu mugabo yateraga hariya muri Wazalendo. Bikaba rero biteye ubwoba. Abazalendo bo muri Warungu na Mwenga batangiye guta ibirindiro byabo barahunga, kuko babonye ko niba generali wabo yarashwe, bo nta mahirwe bafite yo kuba barokoka urusasu rwa M23. Ibi kandi birashyira Kamituga mu kaga. Ubu mujyi wa Mwenga na Kamituga birugarijwe. Ibi bice ni ingenzi cyane kuko niho hari zahabu nyinshi muri Kivu y'Amajyepfo. Aha Kamituga nyine na Mwenga hari zahabu nyinshi muri Kivu y'Amajyepfo. M23 niramuke yafashe igafata Kamituga, izabifasha igice kinini cy'ubukungu bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo. General Faka Mike rero ni umwe mu bari baridoze, avuga yuko Noheli izamusanga i Bukavu yatsinze urugamba yicaye ameze neza arimo asoma akabyeri. Ariko ubu biragaragara ko Noheli ishobora kumusanga mu bitaro cyangwa se ikanamusanga ni kuzimu yarashyinguwe, dore ko ameze nabi ararembye. Ese koko uwitegereje wowe
jya muri comment utubwire, ubona M23 izahagararira imwenga cyangwa izakomeza ifate Kivu y'Amajyepfo yose? Ntiwibagirwe kujya muri comment kugira ngo utubwire uko ubyumva. Ariko saya makuru yonyine gusa arimo avugwa. Murabizi ko mu minsi ishize ingabo z'u Burundi zagize gutya zitangaza yuko ziri muri Minembwe, zivuga ko zirimo kugota Minembwe kugira ngo zikope connection ya Minembwe ndetse n'umwanzi. Bavugaga muri Bukavu yuko bahura na M23 cyangwa ndetse na za Twirwaneho. Amakuru rero aheruka aremeza ko ingabo z'u Burundi ubu ngubu ziri guhakana ko mbese zatsembye, zivuga ko zivuye inyuma nta musirikare wazo ubarizwa mu bice bya Minembwe. Murabizi bije mu gihe Uvirayo harimo kwitegurwa igitero gikomeye cyane. Ese mu by'ukuri uku nguku ni uguha M23 karibu cyangwa ni amayeri y'intambara u Burundi buri gukoresha? Tugiye kureba impamvu Minembwe ariyo rufunguzo rwa Uvira, n'impamvu abarundi barimo kuvuga yuko ngo batakiri muri Minembwe. Kuri uyu wa kane basohoye itangazo, igisirikare cy'u Burundi cyasohoye itangazo gisobanura aho gihagaze ku kibazo kibiri kubera muri Minembwe, gihakana kivuye inyuma ibirego bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ko cyashyize mu bwigunge abaturage b'abasivili b'abanyamurenge. Mu itangazo ryabwo ubuyobozi bukuru bw'ingabo bwemeza ko muri iki gihe nta basirikare ba FDNB bari mu gice cya Minembwe. Iki gisirikare kivuga ko gishaka gusubiza amagambo n'ibitekerezo bitandukanye binenga imikorere yacyo hariya muri Kivu y'Amajyepfo, ariko guhakana ibi ngibi ntabwo bikuraho ko hari ingabo iki gisirikare kivuga ko ziri hariya muri Minembwe. Mu batuzwe urutoki mbere na mbere ni Red Tabara, FNL, Twirwaneho na M23. Iyi mitwe igisirikare cy'u Burundi cyayishinje ko ngo ari iri muri Minembwe, ikaba ngo yarafashe bugwate abaturage b'abasivili. Iki gisirikare kivuga ko ngiyo mitwe ikoresha abasivili nk'ingabo zo kwikingira mu gihe cyo kugaba ibitero ku birindiro bya FARDC cyangwa n'ingabo z'iki gisirikare cy'u Burundi ziherereye muri karagace. Iki gisirikare kikavuga ko ngo abasivili bafashwe bugwate ngo ntago bari gutinyuka gutangaza ibyo bikorwa ngo kubera gutinya yuko bakicwa bunyamaswa. Turebe noneho ukuri ni ukuhe. Niba koko FDNB itari Minembwe, ibi ngibi yaba ari inkuru nziza kuri M23. Kubera iki? Icyambere byatuma M23 ihuza imbaraga. Minembwe ugiye kwitegereza neza ku ikarita cyangwa ku bantu bahazi ni kapitali cyangwa n'umurwa mukuru w'imitwe nka Twirwaneho. M23 iramutse igeze Minembwe nta nkomyi, nta kibazo huye nacyo, yahita yihuza n'iyi mitwe bakamanukana imbaraga nyinshi bakagana Uvira bakajya kuyifata. Ikindi Minembwe iramutse itarimo ingabo z'u Burundi yaba ari inzira y'ubusamo. Uvira kugira ngo uyifate neza bisaba yuko uyituruka hejuru muri high ground. Minembwe niyo iri hejuru neza ya Uvira. Iyo rero uri mugenzura Minembwe, Uvira ibiri mu kiganza cyawe ubu yireba neza munsi yawe. Hari kandi ikindi gishoboka, hari ukwirinda guhangana n'u Burundi. M23 ishobora kuba yarahaye u Burundi nyiranarengwa ultimatum cyangwa se ibiganiro mu ibanga, ikemeranya n'u Burundi ko u Burundi nibubaha inzira M23 itazigera itera u Burundi. Bityo FDNB igahitamo kwikura Minembwe kugira ngo itarwana intambara itari yayo. Ibi nabyo birashoboka. Ku rundi ruhande ariko mu gisirikare icyo tuzi nuko kubeshya ari intwaro ikoreshwa cyane, kuko bituma hatabaho ikintu cyo kwiyerekana cyangwa se camouflage. Birashoboka ko FDNB iri muri Minembwe ariko ikaba yambaye imyenda ya gisivili cyangwa se yarivanze na Wazalendo na Maimai kugira ngo hato itazaregwa kwinjira muri Kongo binyuranyije n'amategeko, cyangwa ngo itaza kuba ari yiba target
ya M23 mu buryo bweruye. M23 itagenda ihiga FDNB mu buryo bweruye. Bo bagakora camouflage, bakambara imyenda ya wazalendo, bakambara imyenda ya mayimayi n'ibindi byose kugira ngo bataza kuba target. Hari noneho n'ikindi gishobora gutuma babeshya kugira ngo bagwe gitumo, ambush. Bashobora kuba abarundi bashaka ko M23 yibeshya ko inzira ifunguye, bahagera Iminembwe bagasanga resistance ikomeye batari biteze y'abarundi. M23 kizera ngo abarundi ntago bari muri Minembwe, ntago bari iki, ariko igisirikare kigira ubutasi, nabo ndizera ko badashobora kwishoramo batazi yuko bahari. Ikindi gishoboka cya gatatu ni ugufunga umupaka. Impamvu nyamukuru y'u Burundi muri Kongo ni Red Tabara n'amabuye y'agaciro n'ikiraka. Ariko birashoboka ko FDNB ishobora kuva mu Minembwe ikamanuka ikajya gukora sentire cyangwa urukuta ku mupaka wa Gatumba na Uvira kugira ngo irinde Burundi gusa. Ibya Minembwe ikabirekera abanyekongo, dore yuko hari amaze no kuzamuka igitutu gikomeye cyane bashinjwa ibikorwa byo gufunga amasoko n'ibindi. Ingaruka rero byagira kuri Uvira. Uko byagenda kose, kuba Burundi buvuga ko bwavuye mu Minembwe, bivuze ko ubu ngubu Uvira yabisigaye irinzwe na FARDC gusa hamwe na wazalendo. Ibi bivuze ko bouclier cyangwa se ingabo yariteye ubwoba M23 Iminembwe itagihari. Bikaba bivuga ko M23 ubu ngubu ifite amahitamo. Amahitamo ifite ni amahitamo abiri. Hari guhitamo guca Iminembwe igatunguka cyangwa se ikagira gutya ikinaga muri Uvira, igatungura Uvira iturutse mu mugongo wayo, cyangwa se igakomeza guca Kamanyora. Ariko inzira ya Minembwe ugiye kureba niyo nzira iteye ubwoba FARDC cyane, kuko nta defense ihagije ihari uretse imisozi. Iyi nzira rero ya Minembwe ikaba ariyo M23 nayo ishobora guhitamo gukoresha kubera yuko ari igoye aduyi wayo. Turebe ese wowe, tumaze kureba impamvu bishobora gukorwa mu buryo bwa camouflage bwo kutiyerekana cyangwa amayeri ya gisirikare, tureba ingaruka bishobora kugira muri Uvira, tureba n'impamvu abarundi bashobora kuva muri Minembwe niba kuko ari ukuri bavuye muri Minembwe. Reka turebe noneho, ese wowe udukurikira ubibona ute? Uburundi bwaba bwarakoranye deal na M23 kugira ngo M23 itazabatera, cyangwa Uburundi bwagiye gufunga inzira kugira ngo Red Tabara itazahirahira ibatera, cyangwa se Uburundi cyangwa FDNB iracyari mu Minembwe mu ibanga? Igisubizo cyawe ni ingenzi, nyandikira muri comment, ugende unyereke ese koko barigendeye abarundi bavuye mu Minembwe cyangwa baracyahari. Niba uri mu Minembwe nawe twandikire utubwire uti ngewe ndacyababona baracyahari, nukubeshya. Reka rero tubashimire, twongere tuze kubana mu nkuru yacu itaha.